Matul is-sena li għaddiet kien hemm 22 każ ta' diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol li ġew irrappurtati lid-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali. Dan intqal mill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela waqt żjara li għamel fil-fabbrika Trelleborg f'Ħalfar fil-jum kontra d-diskriminazzjoni iffissat mill-Ġnus Magħquda. Waqt din iż-żjara, il-Ministru Carmelo Abela qal kif il-Gvern qiegħed jaħdem sabiex tkun miġġielda d-diskriminazzjoni. Però mbagħad l-iktar ħaġa importanti hija li aħna niddefendu on the ground kif ngħidu lil ħaddiema li b'xi mod jew ieħor jallegaw li għandhom xi diskriminazzjoni. Allura l-importanza li aħna naħdmu magħhom li d-Dipartiment ukoll ikun imħejji tajjeb biex ikollu biżejjed uffiċjali mhux biss biex jinvestigaw imma wkoll biex jaraw li l-postijiet tax-xogħol huma compliant mal-liġijiet eżistenti. Min-naħa tiegħu d-direttur maniġerjali tal-kumpanija Trelleborg qal kif din il-kumpanija tħaddan ir-responsabbiltà sabiex il-ħaddiema jaħdmu kollha f'ambjent sabiħ. Qal kif fil-kumpanija hemm ħaddiema ġejjin minn 19 il-pajjiż differenti. First of all, it starts right at the top. So in other words, everything that you do as a leader has to very much project a certain image. And so therefore I am very careful that myself, my management team and the managers are very careful about anti-discrimination. We have to walk the talk and I believe that is the only way for it to actually drive all the way through the organisation. Id-direttur maniġerjali qal kif matul il-pandemija il-ħidma tal-kumpanija adattat ruħha hekk kif flok ġew manifutturati biċċiet tal-karozzi elettriċi inħadmu partijiet mill-laptops li ntużaw iżjed waqt l-imxija.